Shisngi shwa ban penlong ya ka public hearing halor ka Jakati motion ka Shri Cement Limited ka banlong lasai ka sngi live huai tarik naitung lasakhi lingba ki durkhi bakadon ka jingya pen I bor ha pedeng ki pat ba bat ki pulit ha ka ba ki pulit ki rasdang ban pendon kam da ki tendong le air pensat khmat ban pen pra ya ki pat ba ha ka jan me jang ka live huai tarik naitung lingba ki durkhi layo I ba ka wei ka long kumi ka badon rengkat ukhun shenrang jangka kila ya bat jenjar ban penhiar mensiem na kadaw ka jingsat ki khmat bat ka tedam ka bami na ki tendong le air pensat khmat bakawang ki bor pulit ka East Jainte Hills District kani kalaja hayo simen shisngi shwa ban penlong ya ka jing pensngau pat ba halor ka jingti motion jong ka Shri Cement Limited halum serman elaka nong kle kat hadu batho ya kani ka khubor amla ban tep hadu ka nungot ki bala mensau na kani ka jingja Sama pai ngawin senak mat pai mat Tahu Pak duduk mesin ya kong boleh polis siap di ratir kas Pak dukan bore dukan bore Pak dukan bore cakap mut cakap tu so boleh kas leka polis Pak nyaman be di artip sampai boleh kan anu ka pahabu bani jingla ya pulit mana wa mama hadu ada debat himo ka di umyong ibru tata agon pulit so no tanya kona kamu jamu ha senuka senura bisa na konbo rani yap pai na konbo yo edang ama ni do lokas yo ni kena yo ya ana de tai tak kabit dikecat ong ariok kali de labanna taman kabit dikecat tapoi hatai ta arti bi ka thangni ta thangni ita pandang ni idam kapluti to ijo sang pinong khmat di ar hodet de dulu pelki di arti de la de dukan itu bas tu de dukan chai ta tai khmat le arti de bai tangi khut le arti la de Kita sa. I perdam juri ki ni bahai ki balik iklam satu tahu ami I nong belas ni. Ajing sikit teklam diklam nong pelak luti tang I ba poliki de leban. Oyo tele ayam ni teman RM hok ile ami sa I beduk. Tete ta terpari pi bisnya habi ba. Biya ye le percak ki nang banala I yuran ni I beduk.